Usizunguke zunguke chini ukiuliza watu wanasema nini. Panda juu juu, ulize Mungu anasema nini. Panda juu juu, ulize Mungu anasema. Mwenzangu, karibu sana katika siku ya leo, ile siku ambayo tunaenda kufungua. Kabla tufungue, wale ambao tumekuwa tunafunga kwa niaba ya kupata neema ya Mungu ya kumaliza mwaka na kuanza mwaka wa 2026. Wacha tupate himizo kutoka kwa neno la Mungu ambalo linatoka katika kitabu cha Waamuzi. Waamuzi kwa Kiingereza ni Judges, mlango wa 6. Tunaanzia fungu lake la 12. Lakini kuanzia hapo hiyo mlango wa 6 yote ukisoma, kwa sababu hapo ndio mafunzo yetu inatoka siku ya leo. So, mafunzo yetu ambayo jambo ambalo tungehitaji tuweze kuhimizana nalo kabla mwaka uishe, ndio tukianza mwaka tuanze njia ambayo ni tofauti na njia ambayo labda tumekuwa tunaanza miaka wakati mwingine. Tuanze mwaka kwa kupata neema ya Mungu. Neema ambayo ile yenye labda wakati mwingine tumekuwa tunakosa kwa sababu hatujaenda kwa njia ambazo zilikuwa kwa sababu kuna mahali ambapo labda tulikosea. Jioni ya leo tujifunze ya kwamba neno ambalo linasema, je, uko na maoni ya nani? Maoni ni ya nani uko nayo? Hii dunia tunapoishi, watu wengi kuna vile wanatujua. Kuna maoni ambayo watu wanapeana, mtu anapokuangalia, mnapoishi pamoja, ulipozaliwa katika familia, ulipokaa mahali ambapo unafanya kazi, mahali ambapo uko, kuna watu, kila mtu wako na maoni tofauti juu yako. Lakini leo nataka nikuambie ya kwamba maoni ya watu sio muhimu kama maoni ya Mungu. Leo unatakikana ujue ya kwamba tunahitaji tuweze kujua maoni ya Mungu kushinda ile maoni ambayo binadamu wako nayo kwetu. Kwa sababu hii dunia wakati mwingi tumerudi chini kiimani kwa sababu tunasikia maoni ya watu sana kushinda kile ambacho Mungu anasema. Tukiangalia hiyo kitabu unagundua kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Gideon. Gideon ni mwenye alikuwa ameona katika maisha yake ya kwamba watu hao vile alikuwa anajua kwamba Mungu hayuko na wao. Lakini nakutangazia mwenzangu ya kwamba hata kama tunapitia changamoto kiasi gani, Mungu ako pamoja nasi. Gideon walikuwa na changamoto, lakini Mungu alikuwa na wao. Changamoto zenye unapitia haimaanishi ya kwamba wewe ni kiwango ya chini, au haimaanishi ya kwamba wewe sio mshindi. Wewe ni mshindi. Nataka tusome fungu la 12. Malaika wa Mungu alipomtembelea Gideon mahali alipokuwa, akamtangazia neno moja. Akamwambia ya kwamba, shujaa. Hilo ndio neno ambalo nahitaji uweze kuona. Akamwambia shujaa, akaita Gideon shujaa. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, a mighty man of valor. Yani akamwambia kwamba Mungu ako pamoja nawe, wewe shujaa. Lakini Gideon, ukiendelea kusoma kuelekea chini, utagundua ya kwamba Gideon alimpinga malaika, akamwambia kwamba Mungu amekuwa nasi namna gani na sisi tumekuwa katika shida. Na wewe labda umejiuliza maswali na umedhania wakati mwingine ya kwamba Mungu hayuko na sisi. Mungu ako na wewe hata mahali ambapo shida ambayo unapitia. Sio kwamba Mungu hayuko. Mungu anatembea na wewe katika hiyo shida. Na Mungu vile anakuona sio vile watu wanakuona. Kwa sababu Gideon alikuwa anajiwekea kiwango cha familia yao. Alikuwa anajiwekea kiwango ya nchi yao. Alikuwa anajiwekea kiwango ya kijiji. Mungu akusaidie na atusaidie katika siku ya leo, ili ya kwamba tuweze kutoa hii mentality, tuweze kutoa hii yenye tuko nayo ya kusema ya kwamba tukukua na hiyo maoni ya kijiji, maoni ya watu, maoni ya familia, maoni ya kazi. Vile watu wanakuchua, tutoe hiyo maoni katika jina la Yesu.
Watu wengine, wakati mwingine watu wanakufa moyo kwa sababu ya kile ambacho watu wanawasema juu yao, lakini hiyo sio story ya Mungu. Mungu ako na story tofauti juu yako. Gideon alikuwa anajua, kwa sababu ukisoma hapo kuelekea chini, Gideon anaambia watu ya kwamba mimi ndio mdogo katika familia yetu, ndio familia ndogo katika Israeli. Yani akaangalia familia yao, anaona familia yao is the weakest family, ni familia ambayo haina nguvu, na Mungu anamwambia wewe ni shujaa mwenzangu, unajua kwamba wewe ni shujaa. Mungu anasema ya kwamba niko na mipango mema juu yako. Mungu akituona anatuona kama shujaa, lakini mwenzangu, ukiendelea watu ambao tuko na wao katika hapa ulimwengu, kwa sababu wao ni binadamu, wanatumia macho ya binadamu, wanatuona kama watu ambao labda mwenye ufai. Ndio nauliza, Gideon alibeba maoni ile yenye watu walikuwa nayo. Watu walikuwa wanajua ni familia yenye ya umaskini, familia yenye haina uwezo, yani kwa familia zote alikuwa anaonekana yeye anajua kwamba wao ndio hawataweza. Lakini Mungu anamwambia kwamba amuka sasa niweze kukutumia, kwa sababu wewe ni chombo ambacho ni tofauti na chombo zingine. Yaani wewe ni shujaa. Na yeye anasema mimi sio shujaa. Akapinga malaika. Ukisoma hapo kuelekea chini mpaka fungu la 10, unaona anaendelea kumpinga malaika. Malaika anamwambia wewe ni shujaa. Anza sasa kazi. Mungu amekuwekelea mahali. Mimi sijui mwenzangu, wewe uko na maoni ya nani? Maoni ambayo familia yako inaitwa. Familia yako iko na maoni, yani inaitwa ni familia gani? Wengine tumetoka katika familia ambazo tunaitwa ni familia za umaskini. Je, wewe ni maskini? Wewe sio maskini. Mungu akuoni wewe ni maskini. Mungu anakuona wewe ni tajiri. Wengine tumetoka katika familia, kuna watu ambao wametoka katika familia ambazo zinaonekana ni familia za magonjwa. Hiyo sio familia, hiyo sio maoni ya Mungu. Hiyo magonjwa sio yenu. Wengine wanajua ya kwamba mimi hata nikioleka, mimi hata nikienda kwangu, mimi sitakaa kwangu, itakuwa tu kwa muda, kwa sababu nikiangalia dada yangu mkubwa aliingia katika ndoa akatoka, mwingine akaingia katika ndoa akatoka. Lakini hiyo sio maoni ya Mungu. Hii ni story ya binadamu. Wakati mwingi tumesikia story ambazo zinasema, usiwahi sikia story ambayo inasemwa na mchawi, usiwahi sikia story ambayo inasema mganga anasema, usiwahi sikia story ambayo devil worship anasema, usiwahi sikia story au vitina ambayo inatembea. Sikia maoni ya Mungu. Mungu akamwambia Gideon, a mighty man of valor, yani shujaa mkubwa. Mungu anamjua Gideon kama shujaa, na Gideon yeye anajiona kama mwenye ana uwezo. Naomba mwenzangu ya kwamba hiyo ndio himizo langu la jioni ya leo, ya kwamba tunapoelekea mwaka wa 2026 upadilisha maoni, ujue maoni ya Mungu. Mungu ako na maoni gani juu yako? Napenda wimbo ambayo tutaweka, wimbo ambayo inasema kwamba usisunguke chini ukiuliza watu wanasema nini juu yako, lakini utafute chenye Mungu anasema juu yako. Ukiangalia katika Biblia utagundua kwamba Gideon alienda katika vita, aliposikia mwisho wake malaika akaingia katika ile vita akaongoza Waisraeli, na yeye akakuwa shujaa mkubwa kwa sababu alienda na jina la Mungu. Ukienda na jina la Mungu unapata ushindi, kwa sababu unaona hiyo vita alipoenda alitangaza kwamba mnatangaza jina la Bwana na jina la Gideon. Akakuwa mshindi, akapata ushindi mkubwa ambayo haukuwa umeonekana hapo Israeli kwa huo wakati, na yeye alikuwa anajiona kwamba hawezi. Watu wakaanza kumtambua kwa sababu ya yale ambao Mungu alimwambia, kwa sababu ya neno ambalo Mungu alisema. Mwenzangu, usiku wa leo katika jina la Yesu, tunapoenda kuanza mwaka wa 2026, kabla tuanze, ujue ya kwamba wewe ni shujaa na mimi ni shujaa, na ushindi ni wetu. 2026 hatutashindwa. 2026 ni wakati wetu wa kushinda, kwa sababu mimi na wewe sio watu sio vile ambao watu wanatuita, sio vile mtu anakuita, sio vile watu wanakuchua katika sehemu yako ya kazi. Wengine wanakuona kama huyu yani huyu ni kama anakaa tu apendi watu, yani kwa sababu ya personality yako watu wanakuona hivyo. Watu wameturate kupitia kwa
ndugu zetu, kupitia kwa dada zetu. Wakiona dada yako kama ni dada yako, kama ni mwenye labda ako ni familia ambayo labda watu anakunywa pombe, anasema wachana hiyo familia, hiyo familia ndio utatoka na ndio utaenda juu na ndio utamtukuza Mungu na ndio Mungu atajulikana ya kwamba kuna Mungu hapa anatenda. Gideon alitangaza, yeye alikuwa anajua ya kwamba ajui na atatenda kitu, lakini mwisho wake yeye ndiye akakuwa shujaa mkubwa, akajulikana ya kwamba yeye alishinda vita na vita yake alishinda kulingana na neno ambalo Mungu alimpea ya kumuita shujaa. Mwenzangu, wewe ni shujaa. You will prosper in 2026 in the mighty name of Jesus. 2026 isikue na maoni ya watu. Ukipata mahali ambapo ukisikia mahali ambapo unasikia maneno ambayo inaongelewa juu yako, ujue ya kwamba hiyo ni hapa ulimwenguni. Wewe enda katika magoti yako chini, ulize Mungu anasema nini juu yako. Utasikia kwamba Mungu anasema ya kwamba wewe ni shujaa katika biashara yako, wewe ni shujaa katika kazi yako, wewe ni shujaa kwa kila kitu, wewe utakuwa shujaa. Mungu atusaidia kwamba kila mmoja wetu tuweze kuwa shujaa katika jina la Yesu. Watu walibadilisha maoni vile walikuwa wanaona Gideon. Watu wakajua Gideon, watu wakakuja kujua kumbe Gideon alikuwa shujaa. Lakini ni kwa sababu Gideon alibadilisha akili yake. Wenzangu, tubadilishe akili yetu ili tuweze kubadilisha hii dunia. Gideon akabadilisha taifa lao, akabadilisha familia yao, ikajulikana sasa, ikakuwa familia ya kifalme. Nchi ikaweza kujulikana ya kwamba sio Mungu ambaye anashindwa, ikajulikana ni Mungu ambaye anashinda, kwa sababu akili alitoa ile maoni ya watu ambao ilikuwa katika akili, ile maoni ambayo walikuwa wanaweka kwa akili ya kwamba Mungu hayuko na wao. Shida ambayo tunapitia, Mungu ako na pamoja nasi. Ni akili tu ya kwamba tunatoa ya kwamba tuangalia kwamba sasa tuache sasa hizi stories zenye watu wanasema, tuingie kwa story ya Mungu. Story ya Mungu ni gani? Na story ya Mungu ni kwamba wewe ni shujaa. Kwa sababu sijamwona Mungu akiongea yoyote ambayo ni mabaya dhidi yetu. Mungu anaongea yale makubwa, yale mazuri dhidi yetu. Ndio Mungu anatutangazia kila wakati. Unaona, yani Mungu akikuona anasema ya kwamba kama wewe ni mgonjwa, ni Mungu anasema ya kwamba, kumbuka ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Yesu alisema ya kwamba I've come so that you can have life and have it more abundantly. Yani nimekuja ndio muweze kupata afya na upate afya kwa uzima. Kama wewe ni mgonjwa, leo nakutangazia kwamba magonjwa is not your portion. Hiyo ni maoni ya shetani. Upone katika jina la Yesu kama wewe ni mgonjwa. Maoni ya Mungu, upate afya na upate kwa tere kabisa. Yani ya afya, yani Yesu akikuja, yani Yesu anatuongezea afya. Si ati unajua wakati mwingine tunapotea tunaposema ya kwamba mtu akikuwa mgonjwa tunasema it is the will of God. It's not the will of God for somebody to be sick. That's the will of the devil. Kwa sababu mimi naona Mungu akiendelea kusema kwamba mimi niko na yani kuna mazuri ambayo nawapangia katika kitabu cha Yeremia. I know the plans I have for you. And it's the plans of prosperity. That's the God we serve. That's the God we worship. The God of prosperity. Not God, sio Mungu ambaye anashindwa. Mwenzangu, wewe ni shujaa, tutashinda vile Gideon alishinda katika jina la Yesu. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Mungu akuinue katika jina la Yesu. Akuinue kwa familia yako katika jina la Yesu. Uwashe taa vile Gideon aliwasha katika familia yako. Uwashe taa ya Mungu katika kijiji chenu, uweze kuwasha katika nchi yenu, uweze kuwaka katika kanisa lako, uweze kuwaka katika sehemu yako ya kazi, na Mungu wetu atapewa sifa na utukufu. Mungu wetu akubariki, 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 na uweke magoti yako chini, umuulize maoni yake juu yako. Atakwambia maoni ambayo nayo, na ni maoni ambayo inatupea moyo, sio ya kutufunja moyo. Katika jina la Yesu, ubarikiwe mwenzangu. Baba yetu, tunakuinua na kukupea sifa na kushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu Yesu Kristo. Tumesikia maoni ya watu wengi hapa ulimwenguni. Hiyo maoni imetufunja moyo. Tumesikia vitina, imetufunja moyo. Tumesikia maoni ya familia zetu, imetufunja moyo. Tumesikia maoni ya majirani, inatufunja moyo.
Tunasikia kila ambacho watu wanasema katika sehemu zetu za kazi, inafunja moyo. Lakini Yesu Kristo, maoni ya wazazi wetu, hiyo sio maoni yako. Maoni ile ambayo inapeanwa katika familia zetu sio maoni yako. Maoni ambayo inapeanwa katika kazi zetu sio maoni yako. Maoni zote ambazo zinapeana na binadamu, hizo sio maoni yako. Tunajua ya kwamba sisi tunasimama na neno lako ambalo linasema, ambalo umetuambia ya kwamba you came so that tukuweza kuwa na afya. Sasa Baba yetu, wapone ambao ni wagonjwa usiku wa leo katika jina la Yesu. Kila mgonjwa Yesu Kristo mwenye atangalia Yesu Kristo, hii mafundisho uponyaji ni sehemu yake, na nimetangaza katika jina la Yesu, kwa sababu Yesu Kristo ulisema ulikuja ndio tupate afya. Sasa wapate afya, tupate afya 2026, tupate afya katika jina la Yesu. Baba wetu, kulingana na kitabu cha Yeremia, sisi ni washindi. Baba wetu, tushinde 2026, sisi ni washindi, na tunaendelea kutangaza ushindi kabla tuingie 2026 katika jina la Yesu. Watu wako wabarikiwe, milango ifunguliwe ambayo ilifungwa. Yesu Kristo, kila mmoja wetu sasa tubadilishwe, tukue shujaa, jina lako lipewe sifa na kuinuliwa milele na milele. Asante, katika jina la Baba tumeomba tukiamini, amen. Mubarikiwe katika jina la Yesu, amen.